تماشاوانین ما او زغط و زحمتی و ریگریان کوتین پیشا کردان و زمان کردی ل ترکیه و کریا کو حجه کرن کتاب یانجی کسین کو دخوازن بنویسن نویسن به زمان کرد نویسن کو جه کار خو یانج حزو ارزوخه دور بکوین بر که جه افکار من محمد سانری ل استانبول راپورت آماده کریه زختال سر کردان و زمان کردی علاقه بو پرتوکن درباره کردان دجی کم دکه. فارن کتابان در فتک زیرین جبو خواندکار کتاب و نویسکار بگهین هف. بخابن جبلی کردستان آزاد در فتن بوی رنگی بو کردا پر زحمتن. فارا پرتوکان استانبول جی بو جارسو هفته دست بکا و هفته دریه خو وکیرو ده حیا هجده و مه بردوام بکه. فارا استانبول فارا کناب دولتیه جی. گلک کرینگه یعنی دوام فاراندا و شانم کردی تایبت دا جی بگرن. جبر کوام دزانن جبر روشا سیاسی تم او باندور لسر خواندنا کردی و پرتوکین کردی و شانگریا کردی جی دکن. جبر وی که من آواستا و گلک و شان خانه انده کردی هنن هاد و فواری دا جی دگرن. او ام پی گلک کیف خوشن یعنی علاقه جبو کردی پیوست کو دمک دروج بریج پلتفرمک کردی آوا بویا و زمان هر تشته بری هر تشتی زمان ته هیویدارم اف و شخانین کردی جی بدلک خوش جوی فواری در کبن از ترکم چون kurse کردی فر بو علاقه خواندمان پر بساتونه پر باهایه بناوانه پر باهایه parki hakkine ama Portuka erzanın hem de vejim verin Portuka koy bugün خواندی به زمان خوی خوشه بسادان و شانخانه ترکان به 10,000 کتابن جور به جور د فواره ده جهد گیرن. لتنه هفت و شانخانه کردا بشداری لوی فواره کرنه و اوجی به درفته گلک کم. لتشمجی و شانخانه اک لیبرال و جدیه لترکیه. خباتن اکادمیک و ادبی ین لگوری ستاندارت اکی پیشکتی دوشینه. بسالان اف و شانخانه ده حق کردان دجی پرتوکن اکادمیک و لکولینری ین به زمان ترکی آنجی ین بیانی وردگرینه به ترکی دوشینه. لجه بر راوستاندنا رفورمن حکومت AKP و برواجی ورگرتنا هلوسته که تونتیا بروکراسیا ترکان لهمبری کردان و زمان کردی استه خواندن و علاقه بو خباتن درباره کردان دجی داکتیه جر. یک جه ادوترن و şanxana iletişimi efhatun ravşe buma ve haravedike. Zannediyorum ki hani mevcut siyasi konjonktürden dolayı insanlar çekiniyor, belki de korkuyor. Liguri salen beri alaka kem buya. Salen beri hem ji hej zedetir lekulin dahatin kirin u hem ji aliye xwendevanan ve ji alakaya kej mezintir hebu. Ez wasa buhar dikim ku ji ber konjektüra niha heye ev alaka kem buya. Dibu ku mirov êdî ditirsin, xwe vedidin. An ji dibe ev mijar berê hêj popülertir bû. Niha zêde bahs nakirin. Lama alakaya mirovan jî divê mijarê de kem buya. Bu ilginin daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Nerîn standên weşanxaneyên Kurdan jî kêm zêde bi vî rengî ye. Yani ji bo me astengî mezin e yani çünkü gelek Pirtûkê me Kurdî hene ku em nikarin derxin standê ya jî bînin fuara pêşkêşê xwendekar bikin. Ya ew qedexe devam dike. Yani nêzê set Pirtûkê me qedexe ye ji xwe. Heya ev ranebe jî em nikarin va Pirtûka wisa bi rihetî ew bikin çünkü divê qedexeya belavkirin û firotanê heye. Ev de domej bome. Ev yekşi ev ki dişkine yani hatunu çuyuna xwendekar dişkine. İsal vaki beri zede alaqatne rastî ew jî ji ber ku hin nebaşa aboriye hinek jî ser ew bandora alaziya siyasî heye hinek Pirtûka Kurdan ne qedexa kirin yani ser dîrokê berî niha tiştekî wisa tune bû berî niha dikarîn çap bikin ama niha hinek Pirtûka ne qedexa kirin ji ber vê bandorek pir mazin kete ser yani bandorekî nebaş kete ser xwendanê hinek insan tirsî yani telebe memurê dewletê hinek tirsin Pirtûkê Kurdî bixwînin ji ber ku kar nedêr û îsal kêm weşanxaneyê Kurdî tevlî vê fuarê bûn yani 2 sal berî niha nêzîkî 27 weşanxane tevlî vê fuarê bibûn yet Kurdî yet weşana Kurdî kirin İsal mixabin stêçar heb tevlî vê bûn berê bêtir xwendevan dihatin îsal ji xwendevana zêdetir ê nifşewan hepkî mezin emrê wan hepkî mezinin yani ê üniversite ez nabînim ê zanîngehê dixwînin ew pir kêm in sê roja ez wan nabînim lewekî din însan tê Türkiye me veşanxanê Kurdistanê Kurdî birasî îçkî herî baş yetkin yani jaliyê Kurdî ve jaliyê Tirkî ve gelek Pirtûka xweş derdixin
لیج علی فرتنه علی خوندکار دا کم سدمه چیه جبوک زمانی من نزمانی خوندنه yani dibistan ne خوندن Kürtçi ser zamanı خود زحمت نسکن yani zamanı mı ha bunu mu gerem ser zamanı خیلی سرن کردی پرتکار کردی بخونن yani ne زودره دعوتش هیچی نگرم پرتکار کردی بخونن yani بله وکی هون دبینن ام لوی دریای کتابا گریایی و هلوستا دستلاتدار ترکان لهمبری زمان کردی و خباتن کردی قط نجه دلخوشیه أنا براستي أم دبجن سال وجرا چلمينه يعني نفشة هفتي وحشتا اف چل ساله براستي جي كده كيواني مزن بري عشته پر چيبو بو فداكاريا پر مزن چيبو بو وك رونانسانس وك ام بيجن نفشكي پر فداكار بو لبلي حتى أنا كا چه أو بخوا چه هنك دني قالا كداوان براستي جي نكربون يعني عشها بريخستني Kurda, em bêjin ji Quqê, KDP, PKK, DDQD, Daesh, Xezde, rizgarî ala rizgarî min tev hem ji aliyê serokê wan hem jî endamê wanê berê, tekoşerê wanê berê min qala wan kir, qala rêxistinê wan kir. Helbet li ku dibe bila bibe dema mirov li pirtûk û berhem û weşanxaneyên Kurdî rastê cihê dilxweşiyê ye. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul. بله تماشاوان ما جعلی راپورت محمد سانری